Khasi Hills Autonomous District Council mendagasngi kakhat pratarik naitung arja arpasau. Kalaya thir biang shibenta banbut dia ni kajing kre kala ya karnet bahan riu kariti sensyar kari. Deputy Chief Executive Member ka KHADC ubak pensyengan NCM. Ulaong bagajing alang kala penskam ya kajing ajing mut kibala dep ha nadu menshwa kentup ya kajing penja ya kaktien Village Council. Hendai ban penne Daka Village Dorbar ban penbun ni ki MDC na ka arp khandai syakalai pesan ngut ban jiet daka election na lor arngut ban syusi. Ka council kala ajing mut ban penduk ya kaktien jat ban riau bomik khmat ni unrepresented tribe. Kala ajing mut bayaki nong sensyar shnong sensyar raj di ban le kum kariti dustor khasi bat yaki shnong ki bahab ha municipal di ban ai daka town Dorbar. Ula pentep baka kenhuan ki MDC ka net Delhi shan hakini kisngi ban yakenduk yu menteri katanat kampo iyeng halor kani kakam. Bang yoi nagaliang jongka tipra tiba persangkat bala ban push na kabentakan ni ka amendment nagaliang jungi ka executive committee ru klem da song thai ni na ban paulong husiar kenya yo kumnu yo wanra hakani ka session ke ban salong po parliaments ni khot ka ki kan ki lang ko long ban ya perlu jimut biang ya ki ki bentang ki bangya aju ya perlu jimut bol Jakarta nomor kumpa pitip ba ia ka 125th amendment ia ka bala introduce sosium arja ka kendai but gila form tu nakaliang ka parliament ia ka parliamentary standing committee bala share bala head dau Anand Sharma nathai pikir mau bahal awan hang ni Shillong ru ban shim ya ka views ya opinion jongki councils jongki NGOs jongki Rusham Phang Nagaliang jong Anand Sharma pun mu chairman jong ka parliamentary standing committee la submit ig report nanganaw ngi sutu bakal don haka final stage te kamta mu mga ongi fi sachisin baka jing pressure jong ka tipra ya kanika amendment juga sikdil who knows kala ban wanra ha kanika Dorbar kasni nyai bani ki ju ki point ki bangaju keren kata kalong bangin penting kena bahagane ka amendment kaktien village council kam de Bandung nam tajingi ka di Bandung bay village Dorbar hajingi de bat ka municipal council ro magali katin municipal hangi kam da yahap than yang bare ka di Bandung dekat town committee ne get town Dorbar nangta kumba julong yaki orang basnong dei banjit daki hima daki ilaka kat kumki rules jungka district council ndei bakal lek syaka state election commissions hoy daki dei baka election yaki member jungka district council ru kanlong bai kat kum ka election rules jungi ban conduct bai daka state election commissions Akajinga day bat ki on represented tribe ru yang bala kumnu ngimdon kam ban mention yano kan sulong baik katangut kinlongki nominated member kabaka syong hakajing start dongka komen baru gomnor ndon kam banat bu yakin on represented tribe kita kilong viewpoint bat hoy akan jingide bakan number of seat ru hoy nilai keren na kapor mentang don Alpandai plus iway Alpandai elected iway nominated kadon ke keren ba why not 36 elected 2 nominated kanong 37 kadon ke jingong ru why not 36 elected 4 nominated iya kini ki ru ingin sanang keren rengkat bat ke sorkar kenang ba kajing mut jongi kalong ba ka opinion jongi ki MDC kanya long lang kumju kumka opinion jongka ikona kenang ba kan nombu jing apatin ya ka home ministry but kumju ru ya kiwi ki tanatri kam hang dia Delhi bagi nom confuse artinya dia bagi opinion ki jongi kani jelang badi kani ka ju la se hagini khandiasi
dunia kendu ya ki official juga home ministry lada yo kalat bat yo home minister yo ka union government ban pen snow ya kini ki snow jungi kum ki MDC rengkat bat ka sorka kepada nak bentaki municipal bodies bat nam tagi pancha te balai hu mentaru ngidang yo pisa naga through ministry of panchayat naga daw golong ba nimdon naga jongka provision apoka constitution isunat bahagani kladon article 280 tendega suwit ini kendak bagi don kita village council yang balakum nu kan don baitang district council village dorbar town committee kenang bakan nong ta ya ka sistem tadi kita kilong ki katuk ani ki points ki bang yakran mentakas ni bati perlu MDC la kumnu aku mangong ifimnya 35 elected 2 nominated kanong 37 dia kan ni lah saya ngimtip nak dengan sokar kelas hot dia mesti ministry concerns dan dari nak kalian jumi kabiu jumi bobon kalong 35 plus 2 dia kata ngan 4 lah bandong ada kawan lah tu yang kelas 2 kan khabyang san diu teliki konstitusi elected kabamut long kum kam maulai ba he la se kan yo be kan sa sim kaliang kan sa sim nang ni nang tai kan dia kum kan nong stoin kiwi yakin sakha biang sa review dan dia kata ngam parlaban ong nama ka syong ya aga parliament